he fia fini. Ko mamata fia mo ase mai pe mo fafofonga va ta fa e fia fini e si ase fra malo ato ko ilo pe ulahi o mo fe mo e kina ka o ko mo ase mai o fa fia ka tek mautolo e si ase ko fia ilo ato pe ni a ke uhinga ko ia na ke hiki ai a honima ani afi fale alea ke whakangofua ai mitia ke kau ke nau whanongoa ho mo fe mea aki ko ia i he fale o tau te fito ke konga ulaki wa mo i toro tuko kehe ange ai alea i ko ia kakano o e tari folofola. Malo se titai, ulo aki pe and foremost, ko i visone ko in ko teke. O kuiai hono nau ko ataki tua. O kuiai mo hono nau ko tari ui ki he kakai. Ko ngofoi mea ia e ua, na e mahu ingai ki a te au, ka pau ko tui ki he visone, ko pau ke fuhu mai visone. Ko hui ngai ana ku fotu wai aniafi. Hili pe hono fotu e no pere o wawa au ke taofi a hono stream he ke lai mahere ti o hange ka ngamaheni tau tu pe taim pe ko ia fotu at o kai ke popo ke ai ko fotu at ke tuangi ke ata ke kakai pe a ka ko uhinga ia ko hui ke ko hui mai pe ko tari o ko humai ko o ko malangai tau tui ki ai. Maari au pito e whafofonga tonga tapu uluaki ai whakalea koe o mai. Nā mautoki hanga o tā i he ane nā iangi ai whakaeke ko ia pia moi ekpale mia mālolo o whelawe i pia moi hala whanonga. Pia koe ne kauia i he ngahi mea koe ni nā ne hanga nā ho haaki ai koe ka hao ko ia o e visone. Ke malawa, ke puke pia lele aki i ke ao. Ko ho o whakalea ko ia ko ke o mai i he whiawhini, ko ho o wheinga ko uhi ko e visone. O whamawhana ka te mautolo e si aosi ai whakalea ko ia. Koe uhinga koe taha, ana iai nai ha uhinga ki he ikai ko ia ke kau ai toenga kau whafofonga o e kakai i he loto ke o mai ke miitia ngai whemea ake ko ni nana uhinga ki ai pe ikai. Kai ke fulo ko mau ki ai he koe osko e ti peiti ane a fie se tika. Na kai ke fulo ko ha ti peiti. Koe me koe konga lai taha ti peiti na ku fai e hao. Ka koe ke si atau pe koe ngahi mga tuunga na nau. Ke se te taka foi mon koni. O se ange ai whare rea ane a fi. Koe ke si atau ha mea palaku pe ko ha mea upeheku o ku whakaririfu ke mga tuuka hano taofi. Pea nai whakapoto hono o mai he sea ke hange koe ngahi tau pe koe ki mua. Ke to'o pe e taim koe lawe ke content. Kai atati peiti ke whanongo mai ke kai to tong tuku hau e fonua. That's transparency. Transparency pe koe ata ki tua i he tui whaka an demokrati. Mo visone koe ni o whai hono teke. Ko mea ni o maari e se tita. O si pe koe ai tapuni pe koe kai ke hoko at koe hono whakamafora. U tatange telefon ko se hif ko ta me mun. Kunga loia he kaupālangi o kulotonga lere whare ai. Kako hinga e whatanoa se tita ke mahu inga ke ngai fonua te moka ke mea ko information. Toi bene pato o ku silence media. I question it au kaumitia pe na hana o haa ki ai pe kai. Kono moni na haa na to tano mo kaumitia na o haa ka ko anga mahe ni se tit toki pe time ko ulawa ke content o fo i to even e content e tohi ko ke si atoka he ko ki fo i PSP ta ko ha me ai ko pehe ko se tita no ko fano ha ke fila ho ke local media ani nai to ko na ai o fonga ia na o whenga ke tifene ai uhinga koe na popo ai ke silence e media. Pehe tokua o ku whakaprofessionale ke ulaki au ki ene awhio kai toki tukange mai ki kakai. Moni pe ia, ai content pe ia se tita. Oi fo i tohi.
Na ane o pe na o alo fai fata I whare rea. Tau iro ia I pe ai ko auti mai ai amenity ke public. My point se tika. Ka pau ko whainga whakauhinga e ke ulaki au ke ne awhio. O toki ai, ko toi taria ke ne awhio toki au mahal he whalai te pe ko kakahau. Ka koe ni ko stukange mai he mitia. So, ko pehe ko na magatunga hano taofi ke ulaki au ke he ne awhio. Ko te mautoksio he tohi tari, he time ko release ai se tika. Koe. Ti peiti na fu felave I mo tohitangi. Ti peiti ko ti peiti lai ta ti peiti ko fikau ake mo fotu ako. Kai ke ko feu ko pehe pena ia ha ka fofonga ke taofi mai mitia ai kon fare ko ta ke plasta I ngutu mitia kon ena toi at matala ke kakai ko ke sio ta pe ko ha no uhinga malo hena from hino komiti ko item la ai ko foi item from mui na to glave ai ke kakano to hitangi ko pehe ko me pena ton before to ia sea kai TPT ai process mo me agora na fai ai ko ai ngau ko ki foi tori ko ni ke whanonga mai ka kai tuku hau fonua ki ai ene mau inga ko he kono mo ni se tita na to glawa mi diti ani nai o ko pe he ko taha ni fare ale mari taha ka taha fare ale mari taha TPT ya kai ke o mo mai ke kakai o ku ke pe foki te la vita he miniti mo ne o actual TPT ko ke te mai foi feel foi yo o ia he mo miniti ko ia to ga ia foi programa amui e whekau hakaureka ke na honga traumatize foi mea ke maari ka koe te lau ko he miniti te mo toki lau he miniti ko te peko mo excess ke he mea lau he miniti ke maari koe atalanga I whare alea ka koe ke tatau mo whanongo mai ke foi mea ta tonu koe na e hoko ko sto mo ko more hono I fo na I mono foi lau maari anyway se kau ki whehu I atu eni. Ko hui he ko ke tautou talanoa mai ki he mahari e ko I e ti peiti whare alea. Talanoa mai ko hai na e whehu I, ko hai tali, ko hai ngai whehu na e whakahoko. Talanoa mai ke tau kau ngā mahari e ia whakatamo murin. Se tita mai whai pia te uroi ko kona was miniti anyway, teu kau hanga pia to ko ngā larahi atu a mea kona e hoko se. Na whai e ti peiti pau fotu. Pai ke mau puka rea whewhihana fotu ai nau whai whamalanga te motoklau pe mi. Whai whamalanga pia koe whakaosi pau kore ki he sea, ki wharea rea. Koe hui, ko fua tau ai mawhatuke tō wholofola ai ni awhio. Pia ko wakai hifo koe ke foi tohi tari, foi draft te tohi tari. O kai ke hana mawhata tau, ke ngāri, koe tari, ki hou hau ai hau. O ku fō pau ni ke heke. Pia nau whotua lewa, koe tari, o ku whakapoto taha, ke tuha, moha tō, moha hou hau ai hau. Koe kore atu, ki pare mea ke whawhisi. Ke whakapipiki atu mane tohi whakawhisi he fwoi tari, pepa tari. Koe anga e wharea, koe fwoi tari e whakawhie maari e taha, pea whe unga ia, mo hou hau e tui. Ai ni a whio. Koe o ate ne lai, ene fwoi tohi, instead of pepa tari, koe fwoi tohi whakawhisi en ke mono atu ki ne a whio. Ko tui ane me fie ai ne a whio. Kai ke, ko mea kona e maari ai, tu ai pea koe ne alo atu, hange hawhanga ki taunga pi e ka unistaa e nau pehe hake o whenga ke tifeni. Pea mau tok whetakai ai pea I whare rea ka koe maari e. Nai mei no pe e ku ki rea aku ia. Ka koe nau tū ko hofi au pau toki awhi hako mau tau ai. Te whokia se, sai whoki e nau tū o whakakikihi
ke toi whakamahi noa ngai poinia nei kai ke mimi ilo kia kakai. Ka kono maari e a koe, nei au ia au ke ko alu e mea ia, alu au ke. Ka koe ne, ko mahina kia te aku finalize e foi tohi. Ko wakai koe ke foi tohi. Wike e ua koe o whinga ki tohi foi pespeta. Kia te au ia, nei tonu, ke tuku foi a pe e ta. Ka koku uhinga ni o ia ki wawa. Pea toki o mai o whai ki foi tohi nei kai ki fono pese taha koe tohi tari ia. Fui ke ua tuku mai whare ke whai ki foi tari. Koe fuwhaoria kao. Pea nau, ko kone mau e koe foi tohi. Tau ilo ku kai ke tohi, he ku poi ni fok se tita. Pea na ihe kakano pe tohi tangi nau whakahu. Ke o mua ke mau hanga teke ke ne awhio ke whai tūtuni. He kui ai whainga maari i he lao, koni stutone, mo mau tol ke mau whai hanga au e ke settle PTOA ai paupare ma koni kai ai o address of katatau ke mamafa. Ange ha nifo, koe whakari anga nifo ke tōwholo whola, ke mahino o koe ne paun. Atu koe ki lai pepa, pai pese taha koe, masi, ko nakulea ake pe whare area, ko whenga keu sio mai me ta whaake ne awhio. Ko hahaku o ngo, ki ha whahinga tari tō wholofola pehe. Pea koe konga whakaosi o si te moto glau pe miniti, ka koutu he kai ke fuloko maari ho mou kata tau, ma mou kata i ha mou whanonga tonu ai. Talanoa mai ko i whawhawhonga. Ko ku whotuna e pehen, ko hui ku mahino ke te au, e kai ke whakawhisi pare mia. Ko wakai hake ke hinai pe fu screening na si ai mea. Ko wakai hake koe ke mea. O kai pe ke whakawhi maari. Ta ko whotu atu e hou eiki. E tau o katoa pea ki palasi. Ta koe tau rean e peheni. E hoa whio. Ma o mai koe ni, ma o whakawhisi katoa kai whai hawhiri fōho. Koe tuai pehe, hono puake atu e se tika. O kukun matahage pes, paremia, mo e minista paanga, mo kaunista. Ja koe mea kumare pe mai e paremia, e minista paanga ya. Ang be ko to taha whakawhisi. Iau whatontono atu, tamai kong. Kai ke, ko foi drama maari e koe nei hoko. Ku pe mai paremia ya ka hoko mo fisi. Mo fisi e ki tamai. O se ene tō foto, he koe ka foto tua taha pese ita. Ma ko mana tūna e tō. Ie ngahi engolo ke he whakarea, mo whakamamafa, mo ku hoha ke mawhatutuki, mo peha korea ke volunteer mai, o whakawhisi, ka tauhanga whakahawhi e fonua. Mo i kai peke, pau matuungai e ku fotu atu koe, whakamui a aku, whakamaranga whakamui mo fotu atu. A pau ku mea, pea tau whakawhisi ko toha, kai kore ke ni awhio ke toi whakawhiri fo. Koe reani paremia. O ku mo fisi ki tamasi. O se ne fotu mai, tō fotu mai kau ke whakawhisi. Ka koe ke lawa nolo tō tamai ke whakawhisi katoa e whare. Ka koe fotunga koe o e mata, mo e anga no whakarea, mo e whahinga mea koe nei hako fu maari au pito pe. Nei ai e whamalanga i loto, nei maari au pito. Ange koe whamalanga, koe whamalanga e ua na sai ai. Koe whamalanga a pensimani, fifita. Ia mo e whamalanga a saia. Koe ui, something promising ke sio e ne awhio, at least pia kua mea ke ki o ngoi whia maari e kua mea o sio ki ai. Ke pauni mo ne tau whalawhala. Pena e whotu e penia pehe. Doton ke peha he tohi. Koe ni manoa milio nai ni e awe ke pirisone. Kono monio nai na fu unrealistic e mahu inga. Ka koe ne whakakau.
tau he whakaukau. Ke atu ha whahinga mea, ko whai atu kore whakamore a tā pē mo, o kai ke fu. Ko whotua sa ia ko whotua nei maari. Pe he e sa ia. O totongi whai mo ek lewa within e mawhai o kuma e pule'anga. Hange ko ni nei whotua sa ia. Ke hanga pare mea ti solwe ai poate ko nuk tupunga ai hou hau ai kai whawhia maari ke ne awhio. He ko he mawhai ko ia ku he pare mea. Nei tonu ne pia mai pe ahai ta ospe to wholohola a pe ta mai. Me teke poate koe. Au ke hante e whanga awe ki aise tika. Wow. E whia maare e ne awhio ka pau koe ke whai he pule'anga ko ni ha mea ta. Ke hoa pia mo lota moen. Ke hoa pia moene tai whia maare ki he whare. Oku lau e awia e nau mea kou whai. Ku whanga pe whakatapu. Nau lau mai na toki tui. Oku ai lea heni ai minister lao e se tika. E hanga seni atu. Te kou whakaamu ke mo hanga replay. Koe. Oku ne tapuange mo ne awhio ka te whakarea. Kune pa e ia matane awhio. Wow. Kone lea ni he polo kalama I wawa. Te hanga seni atu te mo play. Ene lea kone pehe koe waka koe nikone. Koe waka koe halanga ia koe kakai. Hiri koe nei pe mai ni awhio. O I kai whawhia maari ai kau ai pule'anga I operation I whakarere e ngā whaki business tauta. Kai ke koe ngau e o whai koe e pule'anga hiri e tō wholofola awa ai ni awhio. O kai ke usia tau o kwa me ai o whakawhia maari e ke ni awhio. Koe malanga, koe anga e whotu lelei nei whai e saia. Ke kapane ate he tō wholofola pe ate hawhio. Ko stuki to ai poate koe. Ko ha. Wai umea e within ma whai pe koe ni pare mia. Ne lawa ki whatuha. Pepe atu. E hawhio. Ka pau koe ke ne lawa ia whakawhisi. Pepe ate. E hawhio kon was stuki to ai whakawhonga koko o wawau. He kulotonga e ni hopo. E pule'anga. Ke aha whahinga mea o whakawhia maari o sia mai ne awhio. Pea koe pea te awhio, ko si whamalolo ai ko wana hapai he kona mo he pule'anga. Kau tarate ni se tika. Koe lakanga ko wana, pea mo lakanga mista. Koe ne awhio o kone hanga whanafo. Ihe, advice ai pare mea. Ka pau o kai ke hanga he pare mea whai hanga au ke hanga mea koe ni. Uraki, una tuhifo, ai ngeia, melangi o fui lakanga koe ia. Standard, ai whakaapa ia, melangi na whakangari wale, ai ne awhio. Ko ne awhio ko ne hanga whanawhana. Mo sia ke etiti whakafofonga kakai, I hoha ki ai. Pe ko whakamau ke malu ne awhio. Mo popo ke ne awhio. I ngai mea koe nuku. Ka koe... E whawhawhonga te ki mau tala noa atu koe uhi aku maari au pita e whamatala koko ke o mai. Nā ke lawe mane nai ki he tāri maari e whawhawhonga koe ni ko pensimani whiwhita. Nā iaha makato o ngai tāri ko a pensimani ko hange ka te au ko ha tāri e na kia whakamalanga nai hoko. O ia. Nā e whotu o he nai ki tālanga wholoa mea koe hulo wifi e. Mo whaunga koe e whai e tāri. Pena e whakatu he pare mea ke mui at mo toenga e whare area. I toko ua ko kuna whai e awe tari whoro, tō whora. O hulo wifi ke ne awhio. Ne tuha ke mo e whakawhawhonga tonga tapu wha. O poupou ke he pare mea
ke huloifi katoa. Ke o katoa huloifi. Ai koe popo ia ke paremia, Tonga tapa ke paremia ke o huloifi. Pea naki se kastik hano tangi ki whakapango i he ho e ki. Whakatu pea nai kai ke popo ki ai Mr. Lao. He whiunga pe mo toko koe. Ka koe foi tō whakafonga koe o Tonga tapu hiva. Koe foi apakati maari koe pehe whakafonga whika hiva. Koe hulo iwi, koe whainga tui whakahi teni. Ia tui he taimi koe. Nai os hifo a sisu kalaisi o pekia he kolosi. Ke ona te whai hawainga mea pehe he konga koe. Actually, koe foi tuki maari ia. Taulere, Foi apakati pita o pitoi. Apakati taulere i mo. Ko ngā hulo iwi. O whai hanga au o ku mahino pe unga mo tōwhoro mo ho hawa e ne awhi o. O tuku e malua loi. Kai ke, lahi mo umea whakaori, i he anga ti peiti, o whakama e aha kaureka ke nā whanga o dramatize ki mea. Ki ti peiti, ke mau hatau ki kātai. O mai pe ko ia e whawhawhonga ke tine mate o whau ki Tonga. Koe kau tama tula malelei au pito ni. Mo o lau e miniti, ka mo tatahe fui character ai. Ka mo imagine pe mo tolo ho mo lau, ai whainga whakafotunga koe e whai. O tui e taho ia mo tole maari ke mo ekti fui character ta mai ta. Oi. Ike. Ko ke ila kai ke mau mohe he poni. Te mau ape o lau e miniti ke osi. Kai ke e whawhawhonga. Koe tau kau whawhawhonga koe wharearea. Nā nau pau atu ka tek maua pia mo saia whawhawhonga koe o wawa o tā wha. Pena i kai. Nā kai ke whainga whakamalanga mea tek nau tolu. Pe koe nau sio tala noa pe. Kau tala noa te titani. Koe visone. O kuuho aki. Koe ko taha tau mua visone koe ni ke whakasisi e corruption. Koe pulelelei, ko hono uhinga pe ke whakasisi e corruption. Koe uhinga ai ke lirio whatemokaratia nge ke whakasisi e corruption e fonua. Koe whakatu koe nagu whai. Koe tau wholofola ane a whio, o mahino mai, pe mai he tau wholofola, o kai ke whakawhie maari ngahi whatongia koe pule'anga. E lawa pe ke whakauhinga ia. O kuia e corruption ia. Pea koe ku whakatu'u lereia hataha o ku nofo he visone. Ke volunteer, ai paremia, kore ke paremia, pea tokoni ke hau eiki wharearea he ko nau tōna nau hanga o whiri ke hoko koe paremia. He nei kau mai he utari, nau pea hau eiki. Koe pule'anga o kui whare ni, ko mou tōlu na mou whiri. Pea ko kore atu kia mou tōlu. Ke mo tokoni mai ke tau o kore ke paremia ko ni ke volunteer whakawhisi. Ke o te tau whakawhainga tā ia ai nea whio. Ko mea ea nā ku nofo ai. Ko visone o ko nofo ai. Ke lawa tau e corruption. Pea nā ku whakaamu. Te mau tuu kātoa ki o lunga. O fuhu i fui mea ko ia. Pango pese titan nei. Kai ke uilopa ko hamea nei he i whakaukau e toanga ai timi. O i he foi poini koe ni ke whakawhisi e paremia. Kono moni peana, ni i ko tui piau, nau popo ki ai, ka nei kai ke nau mawhainga maari, ke nau tu. O whakaha mai ke he wharearea. E nau whakaamu ka pana mau tū kotoa ki o lunga whakaha mai wharearea, ke mamafu. O te ka pana matu ka toki o lunga whawhonga ka kai. O te mahana ki o ngoi he paremia ke whakawhisi. Ka koe whiti kai ko tahai te ai. E se aso ki moto mai pe. Ki moto mai pe e se awasi ka uhi ka e mea.
Ko ke moto ko na mo whanongo mai pia mei apina, ka pau kei motomoto tai pe, pa ke tohi mai pia tala mai ka uhi ka pau ku kei motomoto pia hiki ki he messenger. Ka koutou pe se asi e sai pe. Se asi ke hanga mo, o mai ka whaitoa tu ko he taimi ni ia, ai o mahino mai mea ko tu ai. O kai mau ili fia mau tolu ia pia mei tu ani hange ka te mau tolu ia. Ko alo e tau kau whafofunga tau tolu ia o tu whakataha pia moi pule'anga moi hou eiki. O pehe tu ko ngā pe kuhala e mau mau. Yeah, what happened in the last mea kona toko siu pas mai ai votes ko ia. Nai kai ke tari au ia to fola matunga i he puia kuia. Hange koe na e whamalanga ia. Se asi whamole mole. Whamole mole se asi. Sai pe ka pau tu usi atu he taimini ko ku tala mai he takau whanongo motu pe kai ki na wongo lelei mai ki a holi aka te kinau tolo. Ka pau te ke toi tae mai pe i he messenger se asi sai au pito. Ko me ape he kai ke asi mai ho foto ngaka koe le ope. Sai pe. Ok, ka mautari atu pe se asi malo. Kai he koe whamole mole atu pe i he tōkunga ko ia, ka koe ni se asi malo e tau mai whiawhini. Ia, se tama taulawa. I ka kua pau ke hanga to o koe pia me he Zoom, ka ke messenger ta mai pe. To o koe pia me he Zoom whamole mole. Ia, wani. Se tita? Ko ia. Ongo lelei au pito ia. Ongo lelei au pito. Malo au pito se as ka ke hoko atu koe. Hoko atu koe se as. Io. Koe mea whukia, koe viso ne whukia se tita. O kuho aki. Koe hunga pe whuke whema e pure lelei. Ke lava whakasisi e mea koe corruption. Ke lava tau fight corruption. Koe ngau e lahi nei whai mai tangata i ki talu me he whitunga furu. Koe hunga e he koe corruption koe tahe mea nei fuhu ai koe ni koe ke whainga whaunga o pule lelei. Pea koe na i he tō wholofola ai ne a whio oku loloto ai a ene pe mai o tai whie maali e ke whainga whaunga. Ke whainga whahoko whatongia ai pule'anga. Pea kia te au. Koe mea ia to ton ke whika ula. Ke oa te tangutu hataha oku tui ki he viso ne. Toton gei olunga katoa. Kana kua ngoi au pito. Ai kai ke mau kau whataha mo toko lahi. Ko hange peka te au nau fie pou peka koe ke nau. Peka mali ke nau rea. Ko mahino peka au na tula toko lahi. Kana ku kai ke i foi whakau koe ke mau whenga ke whakamalolo. Ai pare mia. He tene address e pare mala. Ai palo pare mala ko ne. Ai nei whai ha whakahiki nima o foi whehu i ko ia e whafofonga? I kai ne kai ke hiki nima e ko debate pe he na toto foto e a we. Ka nei e whafofonga e ta. Nei tu ia malanga for i talanoa ko ai pare mia ko mo fisi ai whakafofonga ia na tu uia whai tano whata tahange ne kun o whakarea ko mo fisi instead e popo mai ke whakakau hange o pasi mai ha against e whakakau ka ko whehu i au pe kei no whakafonga i he viso ne ko ia pe kua viso ne ke hea o whai kai e whakakau i. Wow. Io. He koe, ko timan ke whakawhisi, tine address i papa. Tuka he kakapau koe ke naulotu na toke whakawhisi. Kai hoko e pepure angai koe ni. Kia te au e kono address e upalapare ma katoa koe. Palapare ma tanuhala, palapare ma kau businessi. Katoa e me koe start a new. Whakawhisi, kamata fo. Tēnei au peke ke fotu koe whakamui e ku fotu e au ia ke mau whakawhisi katoa. Kai kore ke ne awhio ke te whai awhiri fo. Ko mea kui koe kamata fo.
Pea on he kutui ka wa ta kutui ke visone. Mo tala no e mo uia ke visone. Ke na popo ia. Anyway, na ka ke asi mai fainga lau mai ko ia. Mai no peni hia ko ma na tula ma pe ka ke ka ko anga ia e ne tu ko tai mini wa ka ia tu ya ku ia. O ko fra mau e se tita ke to ai personal ai ongo personal kai muy mo ai vision ne ta tau e pepe ko hai ku ne fu tu Ko ia. Kau hena ia fo ke tohitangi na e ave ko tohitangi ke os proses tohitangi ko ia e tai mina na kita no ke se a fare area al ke privilege committee pe ka ko hina e tohitangi na ave ke whenga ke whakamalo ke whawhisi pare mia ke whangaue ke kore ange he ko mau tolpe na mau fili tau te whitaka na tona nau fili na nau palo tiko ani na e lawa peke na to pare mia ka tak whamore whakawhisi mai a ka tau ka whoo Ko ia. ai ke palau maari e pe mo whakau pe na atu e tohi tangi pia na e ton ke support e hataha ko tau pe tui ke purelere mo whasisi corruption Ko ia. Whawhawhonga au toi aha me o ke loto ke kau mai he tapolo kalama ko ia o e whiawhini ki mo ai a. Ia, teu ki hoko tai pia uia e se tika Ia. Hino ku kai ke tāri e mau tohi tangi koe. E pare mia ke voluntary e ne whawhisi. Ia ko os mahino ia e si aosi? Ko os mahino ia? Wau ke honte e whawhisi ia. Ko tohi tangi, koe na e alue ki palasi o awe tari wholofola. Right. Ai kono mahino mai kia mau tolu. O kai ke whakawhisi. Pena es mahino pe he ne rea i whare rea ko mo fisi. Sai, ko stepu hoko pe ko loto ki whakarea toi pia he taimini. Malo. Ka tok whai hano ta. Ka he ni te tau polo kalama makehe au kia pongpongi mo tawana. O ku mobilize mo e laka ke ni afio. Ke whai he monite. O awe tohi tangi. Me he kakai. Mantui na ulak ti solve tu i ene afio ai wharearea he waftafitu. I he advice ai pare mia. Sai, ko ke mau malu i a ene afio. Ko kore nia me he kakai e fonua. Ko nia. Uhi ko ia kuia ai fui mawhai. Ko matmato kore kene hanga mua whakahoko. Pia ko e toki lere ma upolo kalama ai ke toi tanko ia ke awe he monite. Ka koe step hoko e maungau e ki ai. Te maungau e pe ki ai, he koe ni se tita. O koe lawa Einstein o pehe, e kai ke lawa o solo e palparema, with the same people, mindset, o consciousness, na nauhanga whakatupu. So, i whotunga koe, koe pacheti koe ni, whakahoa ke pacheti kosi, oku sisi hau toi tui i tena kehe na whotu tena mea koe. O ulahi e kutui e kei mea tatau pe e hoko koe ni. Pea koe ku, e sea kai koe palparema nu hoko se tita. Ko hike puha moani mango furu. Hiki whakaaho pe e lau whai moa. Ko sea ua wanga furu he taimini. Koe me kilo sipiu ko pangai wanima he taimini. O foi ki pangai te au ku kilo pe wha. Pea ko lolo na te hiki ane po. Wow. Pea ko au atu. E hiki e koloa. Sai, ko harewa mea pure angai whai ke address issue ko ia. He ku ongo he kakai ku mawhasia. Ka pau he kai ke whai ha mea e se tita. E mamahi e kakai e whanua. Outcry e kakai. Ko me o ko tui ai. To ton ke koina koe ke whawhise pare mea. Tisolwa whare area. Ka whawhise o. Lawa pe lao. O hau te pacheti. Continue pe pacheti ko ni. Ka lawa whawhiri. The next 2 months or 3. Koloa pe. Ke o te o mai ka whai tutuni ko ni na na whai tutuni ko hoko atu. Ano pa o si e kakai e whanua. E nau paanga. Koe next step ia, pa ko pehe ke whakaosi agi peia. Kai toki hoko atu. Yono
talanga he public mo kore ke kakai no po mai ko tau whenga ni ke malu mo hiki ngei a ene afio e ko toflo fola na mai mahino o bito mafatu tuki a ene kai ke whawhia performance malko ki me pe ko kore se ti tamu kore ke kakai fonua ke na lot mai na po mai ki ngawe ku fai ko ngawe ko ni fa tau mo pe ke wasisi corruption if we talk about good governance nengo tiga ki tawa o ki no falele structure faunga o politikare ke ofi ate lele ka tau falala ke ngai ngawe o tau fai ake mama lo tu pe mo ya ko tau pau mago me pe ko lo tu fosia ki ese Atene whamalo lo ta honga moni, kia te koe e whahofonga tonga tapula ki, se asa vai lai Pohiva, kia te koe he kau mai ke polokalama koe ia o he whiawhini. Tala mono atu ke ngai whakahoko whatongia kotoa pe, o whakahoko i o tau fonua o whaanga ka kotonga. Malo au pito si ausi. Thank you.